hari abandi bita abapasiteri mu bambaye haga bakora kakazi bavuga bya bigambo bavugira Imana nimba ari zikuzimu simbizi ariko bakavuga amagambo y'ubwicanyi. Ahari hahagaze agatorwa sa cyagihe ubu hari Ndayishimiye n'ingabo z'igihugu cye na CNDD na FDD bahaye bakora buriya bwicanyi. Tunaomba usaidizi. Tumechoka kuuawa kama wanyama. Tunaomba usaidizi na wenye wako Tanzania, kila siku ninaongea nikiomba. Tunaomba mrudishe wale watoto. Sinzi ukuntu umuntu w'umunyamurenge twese tuva mu mirara nabo bantu bavuga gutyo bafite imirara. Muri ya mirara hariho abantu bapfuye bazi babo bakuru babo base wabo banyina wabo banyirasenge. Warangiza ukirengagiza ngo umuntu yapfuye warafushe muri umuna wawe na mushiki wawe na so wawe. Wombwira gute ngo umwana w'imyaka 3 4 ngo drone iramurasha gute? Umwana w'imyaka 3 imyaka 4 umwana uri mu nda wari Unborn child. kandi ko mayituka niko bavuze bavuga. Whatever I'm saying is what they want. Niko bavuze bakoresha. Turibuka kugira ngo abakiriho baze bahora bari maso biteguye kugira ngo batazongera gutungurwa kandi basinziriye. Nagiye Burundi nka 3 cyangwa 4 tubonana n'abategetsi bose kugeza kuri ba procureur yewe na president yaratwakiriye. Kwibuka no kwiyibutsa kwiyubaka. Nagira ngo mbabwire ko umugambo gihari muzima kandi ukomeye wo kutumara ku isi. Drone amagana zijya mu Minembwe ntiziba zigiye kuturamutsa. Of stories. Ndabaramukije tubakunzi ba Afrimedia Live, ndizera neza yuko muri amahoro mumeze neza, natwe zimeze neza. Aho turi uyu munsi turi ku munsi wo kwibuka abanyamurenge biciwe mu Gatumba bazize uko basa, bazize uko baremwe, bazize abaribo. Turi mu mujyi wa Nairobi aho igikorwa kigiye kubera. Ahangaha ari naho bagiye guteranira, ariho abanyamurenge bakoraniye ari benshi cyane. Ubu tuvugana abantu batangiye kuhagera, bahageze ari benshi. Rero ariko nanone muri kumwe na director Gabi kuri Mike, ariko sindinje nyine. Reka mbanze nakire mugenzi wanje tugiye kuba turi kumwe uyu munsi, ni umunyamakuru uri kumenyereza itangazamakuru. Reka mwakire kugira ngo nawe abibwire, hanyuma tube nk'abavuga kuri uyu munsi bukeya. Muraho Bella? Muraho neza. Ngaho banza uramutse abantu bakurikiye Afrimedia. Muraho neza abakunzi ba Afrimedia, amazina yanjye ni Igena Bella. Ariko kuri uno munsi wa none ikigenewe nuko twaje kwibuka abanyamurenge bakorewe jenoside mu Gatumba. Uyu rero ni umunyamakuru wa Afrimedia musha mutari mumenyereye, mumukunde mumuyoboke, hanyuma mukomeze mubane na Afrimedia. Mbere yuko wenda tunakomeza hari ikintu kimwe mbanza gukosoraho bukeya ku kintu abantu nkunze kumva bavuga batandukanye ngo abanyagatumba. Mu by'ukuri ntabwo ari abanyagatumba, ni abacikacumu b'abanyamurenge barokokeye mu Gatumba, ni abanyamurenge biciwe mu Gatumba. Abanyagatumba bo bari abarundi batuye muri ako gace ko mu Gatumba, ni abanyamurenge biciwe mu Gatumba. Muri aho Revera? Muraho neza. Ni amahoro? Yego ni amahoro. Uyu munsi ni umunsi usa n'ukomeye ku bwoko bw'abanyamurenge, aho duteraniye ahangaha turi kwibuka abantu barenga 2,000 biciwe ahantu hatandukanye, ariko by'umwihariko tugashiraho izina rya Gatumba kubera ko ibo biciwe mu nkambi bari mu maboko y'umuryango w'abibumbye ugomba kubarinda, bari mu maboko nanone y'ikindi gihugu, ariko bigahabwa iryo zina. Ariko mu by'ukuri abantu turi kwibuka ni abanyamurenge barenga 2,700 biciwe ahantu hatandukanye muri Kongo kugeza mu Burundi. Uyu munsi rero ni umunsi usobanuye iki? Murakoze cyane Afrimedia, turabashimiye. Ndakeka ko mu byunamo byose tuzadukora cyangwa se imyaka yose dukoze icunamo uzugaragara kandi ukadukorera ibintu byiza. Turabigushimiye kuko wari umaze kuvuga amazina. Nitwa Shimyimana Justin, ni jewe perezida uyoboye abarokokeye jenoside yakorewe abatutsi mu Gatumba. Uyu munsi rero ni umunsi w'akababaro, nta nubwo ari umunsi wo kwishima, yewe nta nubwo ari umunsi wo guseka. Uyu munsi turibuka abantu barenga 2,000 biciwe, bamwe baguye muri Kongo,
ariko abaguye mu Gatumba ni 166 abandi barenga basaga abo baguye muri Kongo kandi nta kindi bazize uko baremwe. Rero uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane w'akababaro w'indimba n'agahinda, abantu babuze ababyeyi, abantu babuze abana, abantu babuze urungano, abantu babuze abashumba. Murakoze. Ku munyamurenge utarumva ubwicanyi bumeze gutya kuri kano kageni, niki kintu mushobora kuvuga kuri uyu munsi kuri bo, kuko hari amaposita amwe n'amwe watangiye kubona kandi atari meza? Ni abashinyaguzi kemwe n'abicanyi. Sinzi ukuntu umuntu w'umunyamurenge, twese tuva mu mirara, nabo bantu bavuga gutyo bafite imirara. Muri ya mirara hariho abantu bapfuye bazi babo, bakuru babo, base wabo, ba nyina wabo, ba nyirasenge. Warangiza ukirengagiza ngo umuntu undi yapfuye, warapfushe muri umuna wawe na mushiki wawe na so wanyu. Icyo kintu jewe sinzi ukuntu abantu baza batekereza. None se wombwira gute? Twahunze tuva Uvira duhungira mu Gatumba, abantu barapfa. Muri abo bapfuye harimo bene wabo. Ndakeka ko muri abantu babivuga nta murara utaraguye hariya, nta n'umwe udafitemo umuntu, nta n'umwe udafitemo umuntu. Uri kuvuga ngo ibyo akora arirengagiza ukuri ariko arakuzi. Twibuka uyu munsi rero, niki giharanirwa, niki insanganyamatsiko y'uyu munsi ushobora kutwibutsa? Iyi nsanganyamatsiko y'uyu munsi ni ukwibuka duharanira ubutabera, turwanya n'ingengabitekerezo ya jenoside irimo ikorerwa muri Kongo. Yewe babonye ko 166 baguye mu Gatumba, babonye ko atari bake. Ati reka none reka tubasanga iwabo. Cyo gituma n'uyu munsi dufite imfubyi, dufite abapfakazi benshi barenga abasigaye mu Gatumba. Igihe twapfuye mu Gatumba, aba bari ku butegetsi bafitemo uruhare rwo kutwica. FDD, CNDD bose na FNL Parmehutu, abo bose bari bafite intego imwe yo kwica umututsi cyangwa se umunyamurenge mu Gatumba. Noneho rero babona ko atari toshe ibyo bakoze, babonye ko noneho guverinoma kuko bamaze gufata ubutegetsi bahita bazamuka baje iwacu, baje kwica abantu iwacu. Hapfuye abana. Wombwira gute ngo umwana w'imyaka 3-4 ngo drone iramurasha gute? Umwana w'imyaka 3 imyaka 4 si umusirikari, si umuntu mukuru, ntabwo ari adulte. Icyo nshaka kuvuga ni ukubashimira, icyo ijambo rya mbere. Rya kabiri ni ukwibutsa umunyamurenge wese aho ari, gufatikanya n'abandi tukibuka inzirakarengane. Icya gatatu ni ugusaba ubutabera. Agatorwa aracari mu Burundi, Habimana aracari mu Burundi, abo bose nibo babyiyemeje kuvugisha abantu mu Gatumba. Bagende rero ubutabera bakurikirane, bazafatwe bahanwe by'intangarugero. Dusaba amahanga, dusaba inkiko zikomeye, ICC cyane niyo dusaba, kandi turazi neza kuko dushizinjiyemo. Abongereza bavuga ngo very soon, mu minsi iri imbere tuzabona ubutabera. Yego rero uyu munsi rero uyu munyamakuru wacu Musha aragenda tuyobora mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ikindi mbibutse uyu munsi turi kwibuka abantu 2769 biciwe mu duce dutandukanye twa Kongo. Utwo duce dutandukanye ndaje ntugarukeho, ariko ndashaka kubanza kumva experience. Uyu ni umunyamakuru wa Afrimedia Musha, ariko kandi n'urubyiruko, aracyari muto, hari amakuru menshi abangana nawe badafite. Bella, ndagira ngo ube nk'utubwira uyu munsi kuri wewe amakuru asanzwe angana gute, abantu bangana nawe na experience y'urubyiruko rungana nawe ruba rufite? Urubyiruko rwinshi ujya usanga ntabwo tubizi, tukaza uza gusa kuko wumvishe ko ari umunsi noneho ijambo ry'Abanyagatumba. Uyu munsi ni umunsi njyewe nkanjye numva ko buri wese agomba kwizihiza, nuko turi mu bihugu by'amahanga ariko hakabaye ari umunsi uri international holiday. So ugasanga urubyiruko rwinshi tuzi gusa ngo hari abanyamurenge bakorewe jenoside mu Gatumba, ariko nta makuru nyine tubifiteho, nyine tutabizi cyane. Ababyeyi numva nabo bagira uruhare runini mu kwigisha abana umuco wa kinyamurenge, ngendo umunyamurenge, ibyagiye bikorwa, ihohoterwa ryose ryakorewe abanyamurenge umwana bimenye. Usanga benshi twaravukiye mu mahanga, ndi yarisanze ndi umunyamurenge, ndi uyu murara, ntazi ngo biri kuvaho birajya he, nta muntu bimbwira. Nubwo ndi kugerageza gushaka tu information
ntago ari byose biri online. Gushiraho amasite yigisha umuco, yigisha amateka, yigisha ibyabaye, yigisha akarengane. Abanyamurenge batangiye kwicwa masakre, aha ntituvuga gupfa, ntabwo ari umuntu umwe, nahagiye hagwa abantu benshi. Hari abanyamurenge 22 biciwe kuri Kirumba guhera mu mwaka w'1966. Hari umwaka w'1966 nanone mu Gahwera abantu 30, abagore n'abana n'abagabo 30 barishwe. 66 ku Gatongo habaye indi masakre. Ku minsi 16, 66 abantu 10. Mu mwaka w'1997 mu Buga Kaziba hatetswe abana 8. Abana baratetswe bahindurwa abacakara muri Ikaziba. Nyuma haje gutoroka 2 nibo baje gusobanura uko byagenze. Ibi ni ibintu byose biri factors ibintu byagiye bibaho biri recorded. Masakre ya gatanu ni 1996 Ibukavu abantu 22 barishwe. Ibukavu hishwe abantu 22, mu Bibogobogo Magaja hishwe abantu 550. Abana 190 baratekwa barajanwa matekwa bajanwa muri Tanzania. Abo bana nababaye confirmed. Hari abandi bataramenyekana batabashije amakuru yabo yazimiye burundu. Mu Rubirizi abantu 10 barishwe. Hari masakre yabaye Inganji 90 abantu 75 abana barenga 100 baburirwa irengero. Hari masakre yindi yabaye i Remera mu Kidaho abantu 36. Kimanga abantu 5 barishwe. Ibi byose mu madokumentari tugaragaza kuri Afrimedia ni ibintu twagaragaje byagiye biba abanyamurenge bagiye bicwa. Twatanze documentary iri detaye ivuga ibi bintu. 98 Kalemi hishwe abantu 87. Kinshasa hishwe abantu barenga 300. Kamina hishwe abantu barenga 400. Lubumbashi hishwe abantu barenga 200. Muri Bzura hishwe abantu 45. Abantu 20,000 birameneshwa biteshwa igihugu bikwira imishwaro. Abo ni nabo babaye impunzi za mbere z'abanyamurenge zagiye zikwira hirya no hino. Byarakomeje rero bigera kuri masakre ya 2004 mu Gatumba. Ariyo turi kwibuka. Iyi ngiyi ari nayo yitirirwa kwibuka, ariko hibukwa abantu 2767. Gatumba rero impamvu ari umwihariko ni igihugu c'amahanga mu maboko y'umuryango ushinzwe gutabara abo bantu, ushinzwe gutabara impunzi. Bicwa bahunze bavuye mu gihugu cyabo bambutse imipaka bagere mu kindi gihugu, aho bahungiye mu maso y'ikaza gisirikare zegereye hafi aho bica abantu bangana gutyo. Hanyuma akaba masakre zindi zigiye zitandukanye 2007 zagiye zikomeza kugeza 2017 kugeza uyu munsi ibintu bigenda bikomeza. Bakaba bazira kuba ari abanyamurenge, kuba ari abatutsi muri Kongo. Reka mbibutse ni twibuke Gatumba 22 cyangwa 22 ni ukwibuka abacu biciwe aho hose twavuze. Ntabwo ari Gatumba yonyine, ariko tunasaba ubutabera, tunamagana ingengabitekerezo ya jenoside ikomeza kugenda ikwira cyangwa se ikomera nanone yo kwica abasigaye. Ariko reka mbabwire ngo iyi ni inkuru ivuga ku bantu, aba bantu bose tuvuga bapfuye. Buri muntu afite inkuru inyuma yiwe, afite abantu bamushamikiyeho, afite abamukunda. Hari amateka agomba kuzirikanwa, agomba kwibukwa, agomba kuvugwa kugira ngo abantu bakomeze bayumve, abantu bakomeze bayamenye, tuyige. Wewe ahuri rero sharinga #nitwibuke Gatumba 22. Umaking sure ko akantu kose wafashe, akantu ufite muri telefone kajanye no kwibuka ugakwirakwije #inga UN cyane cyane ku ruziriko murabyumva ibyo. #inga Human Rights Watch. Abo bantu mubasakurize, mubabwire kumunyamurenge nkuko Bella yarabivuze ntibafite ubavugira, ariko urashobora kubivuga, urashobora kubikora ukoresheje iyo gusa. Twibuke 22. Murakoze cyane, reka dukomeze tumenye uko umuhango wose umeze, hanyuma kuri Afrimedia ho ibikorwa birakomeje.
Whatever I'm saying is what they want to say. They were killing you because you are Banyamulenge. People who say that you were not killed. Niliona wazee wengi walikuwa wamedungwa visu wakatupwa kwa barabara. Wazee wenyewe walikuwa hawezi kutembea, washosho wengi walitembea wakafika kwa barabara wanaanguka. Tukateremka nikajikuta tumefika Baraka. Hapo Baraka ndo niliona vitu ambavyo sitaweza maisha yangu. Juu tulikuwa wengi sana kwa hiyo kanisa, tulikuwa tumeambiwa tumepewa hifadhi na kumbe walikuwa wanangoja tu venye tutajikusanya tukoe wengi na waone venye watatuua. Walianza kuchoma kanisa kuua watu kuanzia saa 2 za usiku wakafikisha asubuhi. Niliona venye walichukua wamama wajawazito akiwepo sister yangu mmoja wapo, mtoto wa babangu mkubwa. Alikuwa na mimba kubwa ya miezi 9. Alidungwa miti. Alidungwa miti mpaka alikuwa anatetemeka. Nilimwona venye alikufa. Nilikuwa najiuliza, hiyo wakati sikuwa na akili, basi nilikuwa naona sasa mtoto wa miezi 2, miezi 3 alikuwa amefanya nini? Nilijiuliza maswali mpaka saa hii najiuliza venye wale watoto waliuawa, ma innocent hawana hatia. Tunaomba usaidizi. Tumechoka kuuawa kama wanyama. Tunaomba usaidizi na wenye wako Tanzania, kila siku ninaongea nikiomba. Tunaomba mrudishe wale watoto. Jenoside n'ubushake n'ibikorwa bishaka kumaraho ubwoko cyangwa igice cyabo bagize icyo bahuriyeho, byo ubwoko, byo uko basa, byo bidini. Ushaka kumara abo bantu bafite icyo kintu bahuriyeho, habe no kumara igice cyabo bantu. Iyo niyo definition ya jenoside. Gatumba rero ni nka hari umugambi batangiye kera. Ni gute HCR yotanga amashitingi y'umweru uruhande rumwe n'amashitingi y'icyatsi kibisi urundi ruhande? Abaje kwica abantu bibasira rwa ruhande rumwe rurimo Abanyamulenge gusa. Abandi batari Abanyamulenge bishwe bazize kutwegera. Abacu barokotse si imbabazi zabicanye. Hari abandi bakeya bari muri ya mahema y'umweru. Kuvuga ngo batwike amazu, batwike amahema, abantu bashye n'ibintu, bagaragaje kuvamo baraswe cyangwa se batemwe n'imipanga, ibyo byose nibigaragaza ko wari umugambi wo kumaraho abantu. Kuvuga ngo bice abasaza n'abakecuru, bice abagore n'abagabo, bice abana, nta kindi gisobanuro wubona uretse kushaka kumaraho abantu. Ijambo murimo kumva Kongo yadukanye ngo ni Genocost. Genocost ni ukuyobya marari. Ni ukuvuga ngo ni jenoside ngo ikurikira itewe no gushakisha ubutunzi bwo mu butaka, kugira ngo bagaragaze kuzimya ibyaha tubarega. Si ukwanga kubabarira, si ukwigisha urwango, si ugushaka kwihorera, ni uguha agaciro amaraso y'abacu bazize icyo dusangiye. Impamvu tugomba kubiha agaciro ni uko aho bari iyo tuhaba natwe tuba twarapfuye, tugomba kubibuka. Impamvu yindi ni ukwirinda kwibagirwa. Turibuka kugira ngo abakiriho baze bahora bari maso, biteguye kugira ngo batazongera gutungurwa kandi basinziriye. Impamvu yindi twibuka ni ukugira ngo isi yadutengushye nikomeza kudutenguha ntiduhe ubutabera, itazitwaza ko itabwiwe. Tuzabimpa impamvu, tuzahora tubibutsa. Kwibuka ni ukwiyibutsa kwiyubaka.
nagira ngo mbabwire ko umugambi ugihari muzima kandi ukomeye wo kutumara ku isi. Drone amagana zijya mu Minembwe ntiziba zigiye kuturamutsa, zikica abasaza bafite imyaka 95, zikica abakecuru bafite barengeje imyaka 100, zikica abana bavuye ku ishuri, zikica abakobwa bavuye mu nkwi n'abavuye kuvoma, zikarasa amazu y'abaturage, zikarasa amashuri, amasomo n'ibitaro. Si intambara isanzwe. Kandi njye mvuye mu Minembwe, uko niko bimeze. Haba umugambi wo kwicisha abantu inzara, bagafata ahari imirima bakahaokupe, bagafata amaruri arimo ibiryo bakayatwika, bagafunga inzira zishobora kuvamo ihaho aho abantu bagurira ibyo kurya n'imiti, barashe farumasi yo mu bitaro. Abo bantu nuko bagifite gahunda. Impamvu mbabwira ko umugambi ugihari, abicanyi ni babandi. Abantu bishe abantu mu Gatumba harimo abafurero bavuye iwacu muri Kongo, harimo ababembe, harimo abarundi, harimo interahamwe, harimo n'abasirikare ba Kongo. Niyo mpamvu hamwe bavugaga Iringara cyangwa izindi mvugo zitari zo mu karere. Bose baracyahari. Ahari Marandura na Ndalo na Mushubazi, ubu nyine hari abazalendo. Noneho baranororotse ni benshi kuruta babandi. Ahari hahagaze uwitwa Pasteur Habimana, ariko witwa neza Matusela Nikobamye, ayo niyo mazina ye. Iriya rya Habimana Pasteur ni ry'ikihimbo, ni kuryo iwabo bavuga ngo batazira. Aho yari ahagaze cya gihe, ubu hari abandi biyita abapasiteri ngo bambaye haga, bakora kakazi, bavuga bya bigambo, bavugira Imana nimba ari zikuzimu simbizi, ariko bakavuga amagambo y'ubwicanyi. Ahari hahagaze agatorwa sa cya gihe, ubu hari Ndayishimiye n'ingabo z'igihugu cye na CNDD na FDD bahaye bakora buriya bwicanyi. Bafite imbaraga n'ibikoresho biruta ibyo bari bafite. Abantu ba FARDC bari bahari bari bake, abari mu gikorwa cyo kwica abantu mu Gatumba. Ariko noneho ubu ngubu ubugome bwarazamutse, buri hejuru neza ku ntebe ya mbere kwa Tshisekedi. Icyahindutse gusa ni kimwe: jenoside yakozwe mu Rwanda, yakozwe mu Gatumba, bakoreshaga essence n'ikibiriti gutwika abantu, bagakoresha imipanga, bagakoresha n'imbunda ntoya izi za Kalashnikov. Ubu rero jenoside kwirakoreshwa ikoranabuhanga. Ubu jenoside kwirakoreshwa drone, ko barakoresha ikoranabuhanga, bakifashisha n'abanyamahanga n'abazungu barimo ba Eric Prince. Ubu nyine harakoreshwa imbunda hafi za kirimbuzi, barashinga imbunda ku bazi mu Minembwe, bagashinga imbunda muri Bicumbi cyangwa se Imutunda, zorasa Minembwe hose. Njye nsanzwe mvuga ko icyo namaze kubona abagabo babiri bahuriyeho, abayoboye ibihugu bibiri bifite umugambi wo kutwica, n'uwo mugambi niwo bahuriyeho. Ibindi ni ubucuruzi. Nta shema ryo kwica umuntu wamanitse amaboko. Ariko UN ntacyo yigeze ikora. Impunzi biba bizwi ko nta ntwaro ifite, ariko guceceka kwa UN ntikore na enquete, habe n'ababyiyemereye bonyine ntibakurikiranwe. Tugomba kubikuramo isomo rya mbere nuko isi itagira imbabazi. Uwihuse muri bo yaje gusaba imbabazi imbere y'amagufwa. Umuti n'umwe ndaza kukurangirizaho. Njye ubwanjye nari muri collectif y'abavoka bakurikiranaga ikibazo. Nagiye i Burundi nka 3 cyangwa 4, tubonana n'abategetsi bose kugeza kuri ba procureur, yewe na president yaratwakiriye. President aradusezeranya aratubwira ko agatorwasa n'uyu pasteur bazoba badutanga ikirego, baduheza nimero ya dossier. Ariko byahekeye aho ngaho. Ariko isubiye inyuma naje kubyumva, naje kumva impamvu bataduhaye ubutabera. Nuko bahuje umugambi n'ababicanye. Nta bushobozi bafite bwo kuduha ubutabera, kuko nta butabera buri mu mitima yabo. Kongo, kuko abantu bapfuye bari abanyekongo, niyo akagombye guhaguruka mbere. Uburundi bwagombaga guhaguruka kuko abantu baguye ku butaka bwabo. Kongo yagombaga guhaguruka kuko ni abantu bayo bapfuye. Nayo impamvu itabikoze nuko ikiri mu mugambi. Nari mvuze ko umuti wo guhagarika no guca burundu uwo mugambi wo kwica no kurimbura ni ukwirwanaho.
nibwo buryo bwonyine bwo kuzaba muri iki gihugu cyacu tukagisaziramo tukagisigamo abacu nabo bakagisigamo ababo. Hari abagize amahirwe yo kubaho mu mahoro batarwaniye igihugu, batarwaniye ubutaka, barahaba ibihugu byinshi. Ariko hari abandi byabaye ngombwa ko barwana bakamena amaraso yabo kugira ngo bagire uburenganzira bwo kuba mu gihugu. Twe rero Imana yadushize muri abo ngabo kugira ngo twirwaneho. Impamvu mbivuga, njye mvuye mu Minembwe, abantu bariyo bahuye n'ingorane zikomeye, ariko barakomeye ku buryo n'ubu bagihagaze ku ijambo ko badashobora guta igihugu, no kuvuga ngo bazatakaze n'amateka n'izina. Kwirwanaho rero niwo muti wonyine wo kuburizamo umugambi wo kutumara no kutwangaza. Kuri ubwo rero mwebwe babyumvise mwumve ko dufite inshingano. Ndarangiza ku ijambo rimwe, amagambo ntazavugirwa gushira, kuko nubwo bimeze gutya tumenye ngo isi nta mbabazi igira. Icyo navugaga ni uko hakiri ibyiringiro. Naje kubabwira ko hakiri ibyiringiro. Ndabingingira kudatwarwa no guheranwa n'ubwoba n'agahinda. Cya giti cyatemwe kiza cyongera kigashibuka, kikongera kikamera andi mashami n'amababi mabisi atoshye kuruta ya mbere. Imana iracyari ku ngoma kandi hari ibyo yakoze twarebesheje amaso yacu by'ibitangaza tutari kubonera ibindi bisobanuro. N'ejo bundi yarabikoze ubwo umwanzi yari ageze kwa Buhimba. Nakuyemo isomo rimwe, nari ntaramenya impamvu umunsi Yesu amubwira ngo umuntu akunda ngo yarwaye ararembye Lazaro, impamvu yatinze ntikwari ukwanga Lazaro, ariko kwari kugira ngo bigereho anuka, hatazogira umuntu n'umwe uzovuga ngo none ngo nyine nuko ngo bamuhaye udutarahembuka. Yari yapfuye. Ko ari Imana yonyine yarabikoze. Kandi n'ejo bundi umwanzi yarakeneye kuzimya itablo, ko bazavuga bivuga, akazimya amateka, ubuzima n'izina. Imana iratabara, ariko kandi yakoresheje amaboko yacu, yakoresheje amaboko y'abantu. Nubwo hakiri ibyiringiro, Imana hari ukundi ikunze kubaza ngo niki mufite, ikunze gukoresha ibyo dufite. Mu isezerano rya kera yabajije Mose ngo ufite iki, ati inkoni gusa, ariko iyo nkoni niyo yakoresheje kugira ngo ibakure mu Giputa kugeza bambutse i Kanani, ariya ngoni izishamo n'amazi. Uwundi munsi yabashije mu isezerano rishya yabajije ngo mufite iki, cyari ikibazo cy'ubuzima n'imibereho. Irababaza ngo mufite iki, bati isamaki 2 gusa n'imigati 5. Ati muyizane, bamuzanira bya bindi, irabikoresha, bararya barahaga. Ni ukuvuga ngo Imana ikunze gukoresha ibyo dufite. Nangije mbabwira ngo mukomere, iminsi mibi yaraje yaduciyeho, ariko nyuma yayo hari imyiza. Ariko ikibazo gusa ni ukubaza ngo abanyamurenge batuye muri Kenya mufite iki, aricyo mutanga Imana igikoreshe kugira ngo izadukureho uyu mwuka mubi n'ibi bihe bibi, ituremere ibyiza. Ibi tuze tubivuga nk'amateka, ariko n'aba bana babaye imfubyi biciwe ababyeyi babo, n'abariya abana bandi bakomeje kuba imfubyi ndetse n'abapfakazi kubera uyu mugambi, tuzombeke ingesho ko wabayeho neza, natwe twese tugataha mu gihugu tukagira ubwigenge. Imana itegereje icyo dufite. Abatuye muri Kenya mufite iki, Imana ibakomeze kandi bamuhishe. May God bless you and umusozo rero tukaba tugezeho w'igikorwa cyari gihuje abanyamurenge n'inshuti zabo, ababakunda benshi, cyo kwibuka abanyamurenge biciwe mu Gatumba. Nanone nsubira kubibutsa kuko nkomeje kumva imvugo ivuga ngo abanyagatumba. Ntabwo ari abanyagatumba, ni abanyamurenge biciwe mu Gatumba. Tugeze ku musozo rero, igikorwa kirasoje, abantu basubiye mu byabo, ariko reka tuvugishe umushumba umwe hano kugira ngo abe nk'utubwiraho buke dusoza kino gikorwa. Muraho Revera? Muraho neza bwana munyamakuru Emmanuel. Ni amahoro? Ni amahoro nk'abandi.
uyu munsi duhuriye ahangaha mu kwibuka dusaba ubutabera ariko kandi no kwamagana jenoside cyangwa se ibitekerezo ingengabitekerezo ya jenoside muri Kongo. Nko mu rwego rw'abashumba ibi bintu mubifata gute? Ibi bintu twifatikanyije n'abandi banyamurenge bose. Mbere yo kuba abashumba turi abanyamurenge, kandi no kuba umushumba cyane cyane abashumba nibo bakunda justice kuruta abantu bose. Umushumba udakunda ubutabera si umushumba. Kuvuga ngo twese dukeneye ubutabera. Umunsi wagenze neza, twari dufite abashitsi beza, twari dufite honorable Nyarugabo, twari dufite abavandimwe bavuye ruguru iwacu, barimo abagabo, barimo n'abakobwa, ni umunezero mwinshi. Gusa byatwibukije amateka menshi, abanyamurenge baguye mu Gatumba, abanyamurenge baguye i Bubembe, ariko ni amateka kirimo yandikwa kuko abo ni bakeya ugereranyije n'abanyamurenge bishwe. Hari abandi bishwe mu minembwe bataravugwa, abo bose ntibapfuye barimo kurwana, bapfuye bazira uko baremwe. Urebye abantu bibukwa havugwa aba bagiye bicwa muri buno buryo. Hari ikibazo nibajije kavuga ngo ese ntihoba hari abandi basigara benshi, imihana yagiye isenywa kuva kera, imihana yasenywa igashira, mbese ikagenda abantu bicwa mu mihana yabo, aba nabo baza bibukwa muri bene ubu buryo bigenda gute? Urakoze cyane rwose. Nanjye nagitekereje ngo bavugaga biciwe mu Gatumba, abiciwe mu Bugobogo, guhera kuri Kirumba, aho ni hatoya cyane ugereranyije igihe twatangiriye kwicwa no kugeza uyu munsi turacyarimo kwicwa. Abishwe nyuma yabo barapfuye, abapfuye mbere, abishwe mbere yabo nabo barapfuye. No kuvuga ngo ayo mateka yose aracakenewe kwegeranywa kugira ngo yose ashirwe hamwe, twibukira abacu ribo. Hanyuma hari ijambo Moise yavuze hano ati inzira isigaye ni ukwirwanaho. Bigaragara ko ubutabera bwashatswe bwananiranye kugeza ubu nyine. Hari icyizere? Icyizere kirahari, ni amaboko yacu. Amaboko yacu nico cyizere gusa, nta n'ikindi kiri hirya y'amaboko yacu. Hirya y'amaboko yacu, hirya yo gushora imbaraga zacu, hirya yo gushora amaraso yacu, nta kindi cyizere na kimwe gihari. Abantu bibukwa bahabwa ubutabera kubera kuko bigize ari abagabo bafite teritwari. Umuntu udafite teritwari ntiyibukwa, hari n'ubutabera ahabwa. Murakoze cyane. Ubwo inzira y'abanyamurenge isigaye ni ugukomera gusa kubavuyemo cyane. Ikindi nkongera nuko jenoside ntifite gushira, ahubwo ifite kwiyongera. No kuvuga ngo batwicishije imipanga, icyo bahinduye ni strategy. Ubu nyine barimo kutwicisha indege. Nibabona ni tekinoloji rutiyo bazoyikoresha. Uko umugambi numwe, ikintu gusa kizadukiza ni amaboko yacu. Murakoze cyane. Hari umwuka wo kuvuga ngo zinga dutahe, urayizi cyane? Iryo jambo ni ryiza, ahubwo inagomba kuba systeme nziza cyane kuko nta gisa no gutaha iwanyu. Hari abantu bavuga ngo iwacu ngo ibintu bimeze neza, ngo bimeze gute, uko byomera kose iwabo w'umuntu ni iwabo. Hari ijambo bakundaga kuvuga ngo bakayikoresha mu mwanya utari waryo, ngo ntawanga konka nyina ngo arwaye uruheri, ahubwo iwacu neza, mama neza ni mu Minembwe. Aho niho tutagomba gutinya konka, uko haba hameze kose tugomba kuhonka. Mama baba bavuga ntabwo ari leta. Ni mu Minembwe. Mama ntabwo ari leta, ni mu Minembwe. Ni ukuvuga ngo nyina baba bavuga ubu nyine ntikiri ya leta, ahubwo ni kwivuko. Leta ya Gisegeti ntabwo ari mama, ntabwo ari nayo batubwira ngo ntitugomba kwanga kuyonka ngo irwaye uruheri. Iwacu tutagomba kwanga konka, uko hameze kose ni iwanyu, niyo nyo mu Minembwe niwe mama. Iryo jambo urarikosoye mu buryo abantu wenda babyumva n'ababivuga usigaye wumva ko ngo leta ya Kongo ni umubyeyi. Oya, ntabwo ari umubyeyi. Umubyeyi wacu ni mu Minembwe, ni muhira. Ni muhira. Aha, muri iyi zinga dutahe rero turebye, kuko turi kuganira n'umushumba ndifashisha Bibiliya, turebye mu itaha ry'Abisirayeli nyuma y'imyaka 70 mu bunyage, habanje Zerubabeli aja kubaka ikanisa, hakurikiraho Ezira ajanye nk'umwuka wo kweza no kwigisha nk'umwarimu ugiye kweza hariya hantu, haza kuza Nehemiya nk'umurinzi wari ugiye. Urumva abashumba bari muri iki kintu
aha kwa Ezira abashumba bari muri izi nga dutahe ni ukuvuga ngo kuri ayo makuru wari uvuze wabanje kugenda ni gavana guverineri Zerubabeli wasubiye kugenda ni Ezra ni Ezra yagiye gutunganya sosiyete niwe yasanze kwigisha sosiyete kugira ngo avugurure imyumvire n'ibitekerezo byabo abigisha umwuka wa patriotisme niho yababwiraga na ba Nehemiya baje kubaka inkike ariko kandi bafite n'iyo esprit ya patriotisme niho basangaga uwashatse umunyamahanga bamwirukana abana babyaye bibibyarirano babakuramo kugira ngo bakize sosiyete ngo ibyo byose bigomba gukora kandi Ezra yagiye nk'umutambyi ariko ikintu gikomeye Ezra yakoze ni ugukiza sosiyete gutunganya sosiyete kubigisha patriotisme umwimerere kurinda umwimerere wabo abihuze n'amategeko ariko kandi bazane reforme ariko cyane cyane icyo bavugururaga ni nationalite yabo n'imico yabo rero nk'aha ngaha uje kureba iwacu aka ni akazi k'abasaje ni akazi k'abashumba ni akazi k'abatambyi aba bantu bari tayari kuzinga batwitegure ko turazinga minembwe batwitegure ko turazinga kubera ko ntabwo nje ntekereza ko hari gapu yo kwigishwa kw'abantu k'urubyiruko barabwira urubyiruko kuzinga batahe batarahabwa za nyigisho za reforme zo kumva no kuzingatiye imico yabo icyo uvuze ni ukuri ni ukuvuga ngo umuntu wese afite uruhare rwiwe ariko nta rutoya rurimo nimba umusore agomba kuba yarwana umusaza agomba kubayo kugira ngo wa musore nataha agire aho atahira kuvuga ngo abo bantu bose barakeneranye umusore akeneye umusaza akeneye umusore ngo amuproteje n'umusore nawe akeneye umusore akeneye umusaza kuri bwa bwenge bwe bwa ujuzi nta muntu udakeneye undi ikindi kandi unashaka kuvuga no kwigisha sosiyete kuvuga ngo sosiyete yacu indirimbo yacu kuri none tugomba umutoya n'umukuru wacu tugomba kwigishwa agaciro kacu zimwe mu ngaruka z'abantu babaye uw'abandi ni ukubura sense ya patriotisme no kubura sense kandi iyo ngiyo iri mu banyamurenge cyane kubera gukwirakwira kuba mu buhunzi kutagira aho bigishirizwa iwabo uko nyine abana bagenda batoratora imico y'abanyakenya uko hano hari abakamba hari abafite umwuka w'abakamba hari abafite uw'abakisi hari abafite uw'abagikuyu kuriya nta sense ya citizenship bagifite ya ID ya identity ariko umuntu muzima agomba kwigishwa iyo umuntu afite umuco wuzuye akagira indangagaciro zuzuye bimurinda bigarda personalite na identite y'umuntu inkomoko y'umuntu ubwo nico gituma iwacu rero ibyo tugomba kuvuga buri munsi turirimba buri munsi twigisha buri munsi guhera ku mupasiteri ukageza ku mushirika kuko umupasiteri kwigisha Bibiliya ntibigomba kukuraho kwigisha ko ndi umunyamurenge cyangwa akunda umunyamurenge kuko niyo nkomoko yanje ndivukire umunyamurenge ndi umunyamurenge nubwo nkorera Imana ndi umukristo nzahuza n'abandi amaraso Yesu Kristo ariko iwacu aho mvuka ni umunyamurenge ni gutubona noneho no gushinga n'abari hano bataranagenda bakiri hano kugira ngo bazingatiye ngibyo iyo identite impamvu Nehemiya yagiye impamvu bariya bagiye bari barakuriye mu bunyagi nuko bari barakomeje kwigishirizwa n'iyo bari abari bo identite yabo indangagaciro zabo imico yabo baza gutaha ari bo n'ubundi basanzwe ari bo ino mu buhunzi rero kuki ibyo bintu bidahaba urakoze cyane sinzi wenda ni ukubura sense ya leadership ariko kuba Imana yaradufasha ubundi tukaba dufite ba chairman tukaba dufite abapasiteri tukaba dufite amatorero twihariye biriya bidufasha kumentena n'ubundi umuco wacu nubwo tutanze kubana n'abanyamahanga abanyisirayeli hari ibyo bagiraga abakuru bagombaga kwigisha abato kandi bakagira ibihe baganye byo kwigisha abantu batoya kugira ngo badatakaza umwimerere wabo badatakaza ururimi rwabo badatakaza urukundo rwa bene wabo badatakaza indangagaciro zibagenga kandi zibaranga natekereza ko abantu bakuru dufite abapasiteri abayobozi ibi bintu bagomba kubidutegurira kenshi kugira ngo igihe turi kumwe tugume twibisanye iwacu iby'iwacu ubwoko bwacu agaciro kacu umwihariko wacu abantu bose bagira umwihariko wabo urakoze cyane reka ngushimire urakoze cyane ku gitekerezo cyanje wewe ukurikiye umunyamurenge mpereye kuri revera mpereye ku muyobozi wundi usanzwe
numva byari bikwiriye kubaho, hakabaho abantu bari mu mahanga batarataha bose, hakabaho uburyo bwo kwigisha abanyamurenge indangagaciro z'ikinyamurenge, nubwo tuzizi ziba mu maraso, abanyamurenge bazizi ziba mu maraso, bazikurana, ariko hari ubundi buryo zikwiriye kwigishwamwo buri collective, urubyiruko ruhuzwa rukigishwa kugira ngo banahuze n'iyo myumvire. Tekereza ko habayeho ubwo buryo no gukangurira abantu zo kwizana, kubera ko abantu benshi babyumva, babizi kandi babigarida. Sibyo Reve? Nibyo rwose munyamakuru Emmanuel, Imana iguha umugisha, uko niko kuri. Twese aho turi tugomba kugarida identite yacu, umwihariko wacu, umuco wacu, ururimi rwacu, gukunda bene wacu. Bibiliya iravuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Nta muvandimwe ugomba kurya abandi baburaye, nta muvandimwe ugomba gukomeza ngo hagarara abandi baguye hasi. Akazi k'umuvandimwe ni ukuvuza uwaguye. Nta muvandimwe ugomba kuvuga undi nabi, nta n'umuvandimwe ugomba kuvugisha undi nabi. Umuvandimwe agomba kuvugisha undi neza, akamukomeza igihe yakomeretse, akamubwira n'ijambo ry'ihumure igihe ari ku rugamba, ukamubwira ngo komera turi kumwe, uretse kumubwira gusa ngo komera icyo ushoboye ukagikora. Ngize ikindi kibazo we ntarakurekura, ibyo bintu kubyigisha hari itegeko ribihana? Ahubwo Bibiliya irabidusaba. Ni Bibiliya ivuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Urakoze cyane. Iyi sanse ya patriotisme mu rubyiruko rw'impunzi ruri hirya no hino, gukunda iwabo no kugira gute, hari itegeko ribihana? Nta tegeko ribihana, ahubwo itegeko rirabishishikariza, kuko birinda ibindi bibi byinshi. Itegeko rirabishishikariza. Abasaje bacu, uwo ni umukoro, mugazure cyane cyari igitekerezo, ariko mucagure. Murakoze cyane. Amahoro cyane. Yego. Murakoze cyane. Yego asante. Ndabashimiye abakunzi ba Afrimedia, namwe mufite ibindi bitekerezo, ikintu mukigazure mucyandike muri comment ko mucumva, hanyuma Imana ikomeze kubarinda, ariko kandi kwirwanaho niyo gahunda. A world of stories.